kuva akiri muto Marilyn Zakaria yakundaga gukina umupira w'amaguru. Yaturutse muri Sudani y'Amajyepfo aza muri Sudani y'Amajyaruguru gukina muri shampiyona yatangiye kuri 30 z'ukwezi kwa 9. nakiniraga muri Wow muri leta ya Bahr el Ghazal. Naje i Khartoum gukinira ikipe ya Tahadi itozwa na Sarah Edward. Mbere nagize ibibazo byo kwiga ndabihagarika, mva muri Tahadi njya muri Komko. Nyuma y'imyaka 30 ibisaba ntibihabwe, shampiyona y'umupira w'amaguru w'abagore yaratangiye ifashijwe na Minisiteri y'Urubyiruko n'Imikino. Abagore bakina ntiborohera. Zakaria avuga ko hari abamutuka iyo bamubonye yambaye imyambaro akinana. Bimwe mu bibazo mpura nabyo nuko nkunda kwambara imyenda nkinana. Iyo ngiye kwitoza hari abambaza niba ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa, impamvu nsa n'abahungu. Abandi bakavuga ko ntacyo turusha abagabo bananiwe gutwara igikombe. Abarwanyi shampiyona y'abagore bigabiza imbuga nkoranyambaga. Umushakashatsi Eri Hassan Fagiri ahamya ko impamvu ari uko leta ya Omar el-Bashir yari yarashigaje abagore cyane inyuma. Kubera ko igihe Bashir yageraga ku butegetsi yashyizeho amategeko akinagaza cyane abagore, abategeka kudasohoka. Urumva rero ko ari umuco wamaze imyaka 30. Tugomba kuhindura. Kubera gutinya ko imikino ishobora guteza imidugararo, abapolisi b'inkera guhosha aboherejweho imikino y'ibanze yabereye, ariko yarangiye nta nkomyi. Ntabwo twari tuzi ko abagabo n'abagore bazaza kureba umupira, ariko baraje kandi kugeza ubu byose biragenda neza. Turizera ko shampiyona izakomeza kandi turizera ko tuzakora ikipe y'igihugu yo kuduhagararira mu mahanga. Zakaria avuga ko nyina ari we watangiye kumushyigikira ndetse akanabyumvisha na se. Arizera ko abantu bazahindura imyumvire ku byo abagore bashobora gukora nko gukina umupira w'amaguru muri iki gihe cy'inzibacyuho Zakaria yita umuseke wa Sudani. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika.